Malo le ngā lulue tālawhalawa o se whapoponga o talafou le radio Samoa. Whai mai o le atoi ono whea ngai Iran mani sā po o sanctions, mai malo au whaatasini nei vai aso o lumanai, se i wanga nā wato e fo iane i whiutana inga o lo whai e whaatatau, i le lumanai o lana porkalame niukilia, ma whaatanga leo o ato se asia singa whaava malo au whaatasi i ano whuanga. O whairoere si ene eno re whai ungo re masina nei ua whaaturanga ai se whonutanga i le vao Iran matunu e tonu re Unia Europa ma a whai ai le iai se tūlanga nga i luma mai lea whonutanga no na winga o le a amata loa whiutana inga i le tue tuuina o sāsa awe sea mai se teimi umi ua tuanai ina ua iai se marienga na wha mawina ma Iran. O le whamtaranga le ua whai ane atunu e tonu mai Europa ua whai ngole E3 o Farani Siamani ma le UK i malo au whaatasi, pe a whai ai le ngā wa iane Iran i la lātou whetuna inga wa whaia. Pe tai wa ripotia le TV a le malo Iran se whaamtaranga mai le minister o e whafua le atunu o Abbas Arakchi e whapea o le toe whaia o ia sā i lunga o la lātou atunu o le ai eini tūranga onga e o iai le mata upo. Wa tautino Ukraine o leo ua ulufare atu o swa inga Rusia i deisi whai tua ro rātou atunu i se tasi i tū malo e tele ai pisinisi ma whale ngausi o loa. Mariptia le BBC o le urua i o swa inga tele leo o atu i le tū malo o Dnipropetrovsk mai le amatanga o le masina o Uni sa whaata nei e le fita Rusia ana o sa wha inga i le tū malo lea peitai lea la ua o la vaina taunu. Ma ua ripotia ua lua nuu i te tonu a leitu malo lea ua nofo ia nei e Rusia. Pai mai o leitu malo lea au le whaia le taua na au mawaitanga te sidia ma le tonu miliona pe i tai ua whai titia le whai taua whai le teminei au talitaria i pēr se ripoti la tamai i se whailua inga a Zelensky ma Putin pe tau nuu pe le ai foi. O loo whaawau pēr nei le sa idia e leo ma le ausu e Australia o se ali wha upenga ina o loo masalumia i le tawhana ina o ni leo se toa lua i se tasi o taulanga maotua i Australia i le asona nafi. Pai mai ni poti e to se furu leo na tawhana ane le tangata lea a oanga i atu i se nofuanga le pitanuu o Poa Punka pe ama le tolsalau kilomita mai le tu i matu i se sae o Melipone. Na mafua o na afea leo lea nofuanga mo le whataunu ina o se polo inga po le warrant mai le whaamsinonga e pu e aini si morianga i whataua ina ai le au fia o sori ngā tu la whono mātanga. I le lua se fulu whai tu la mulimuliane wa whailo mai e leo o lo masalmia e swafa ia Desi Freeman 5 surono tausanga ma lo tausa idia. E le o whaalaulo ina whaalau i tele le teminei swafo malu le malo wa afia a waliputia 5 suriva ma le tolu surono tausanga le mātua. O le isi leo na whaamnuaria wa mai alo na tautonga o lo iei pēru whalmai. O lo ngā lue nei la leo i le ngata mai Melipone au New South Wales se fo i whaatasi ma leo ma le ausu e Australia i le sa ilinga o lea tangata e masalomia o lo o lafi to ngā vau i lea wha i tue lata i le tua oi o New South Wales ma Victoria. O lo oilo nei le komisina o unanga lautele, le Public Service Commission i New Zealand se toe whetuna inga o nisi o ofisa o le malo e au pia le matanga ruenga o tina ma le matanga ruenga o tangata Pasifika. Wai mai le veida New Zealand o Sir Brian Roach o lo ofea ngai ma lea matafa yoi o whetaua ina fo i reo no iai o whetuna inga e tu whaatasi ai o ofisa la iti i matanga ruenga te tele. Pai loa le Radio New Zealand sa tau sanga ina se whamtaranga mai le ofisa o le Pāremia e tūsa o le mata upu, ma suinga e ono whaatino peitai na toe tu inatura lātou tāra sanga anga i le komisina leo o unanga lautele, ma ua whaamaunia nei e Roach o loo ia waava ai i ngā yoinga ma u unanga whaatino matanga luenga, e meise le whaamalo si au i au unanga ma afianga o a lātou matafa yoi. Sa unora taitai o le pātia le actor David Seymour i le ripoti lea, o ni suinga e whaia i matanga ruenga o le mea le whaatino le minista ma le komisina o unanga lautele. Mai le whaate ia o ia pe a whai e whaia se suinga i se tasi o matanga ruenga o lewa o na whesiringi e lana vaenga wha upwhai. Pe ai sea mana o miai o na whaia sea matanga ruenga mō se tu a inga o tangata a o isi au unanga uma le malo e te tau o na kiliva ina mō tangata uma. Whainua le ripoti e le o fia whainua ni finangalo o nisi minista ka peneta i lea mata upo. Talmulmuli, sa unora Pāremia o Intia o Narendra Modi
O le mafutanga le paolo na tunu o mawhiti ua whaatupula ia pea le solonga le lei, ma lo ngā lue pea ia wha le lei atili. Sa whaisa whelua inga al pālmi o whiti o Sitiveni Rambuka, ma Maudi i New Delhi le Vayasanei, i se malanga siasi aloa ia, ma le wala audia le whainga māloa i ntia. Pailua Rambuka, sa whaatara noa mata upu e peo le soifua malaloina, whaatoanga, puipuinga mana saonga le mou, whapea le teknolosi, ma o sootanga wha le anga nuu o atunu e rua e tāua tele lea i lea mafutanga. O whaamatala Rambuka o le sootanga i le vāo atunu e rua o matua i malosi lava i le tengi nei. Tala nara Radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei au au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O te me whaari ai le tāleni al tama i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tau te wala uria o ia e awai i le taubanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le kamuni tikta. O le tama e Siliana Reactions i lunga o le Facebook, o le amanu malo i se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le mauala vo le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua se fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le sei i Australia te tasi, ma o le ni whapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua Male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Malo soifua o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, seki a Radio Samoa. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o e lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Alo fai la Samoa, Matalasi. Ia, talofa pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i a maise fo i o le sila mai moa. Samoa le atunu pele i le nei fo i aso lulu le o ngā tutonu ngā le mū o le vai aso. Aso lua se fulu ma le fitu, au kuso lua afe lua se fulu ma le lima. Wa tātou walu i le whainga pālota. Whainga pālota mua the pre-polling, ia le nā.
te vava ai atu I Samoa, la he to ofi malia, na pau ale bela o e vava ai atu ei. E nao le to afe tangata I e palota whapitoa. Ai po loka a toa, iau kere lopo le ale mea reunga whiua, I fua. Ia le to tele au I o lea, waftai le tua o lo vava ai atu, I suru o le tino ia mai se fo I a ripoti o lo au mai. To afi malia I le tātua tunu. E ai a se mea o whaavevesi ai. Ia whapena fo I le tūlanga o lo whanga solo ai le whainga palota. Ia I se teimi, ia o na whao o atu lea o le whaatalofa ma le whaawhiloa I le pa ia mawalunga o le tātua tunu. Ia a o lea walo mai fo I isi fofonga o le tātua porkalame. O le manu I whale, le u whaatasi mai le whaletua e mele palamo. Ia a wafo I le whaatalanoa I na o mata upu tā ua. O moe mitinga o matua ai mausi so stangata. O lo o iai le naunauta inga ina ia tina ele ainga ma tau nuu I le miti wha moe moe au tū. O le iai o se whale o le ainga. Whatalofa atua I le whaletua e mele palamo. Alo le soifo mnuia whaaftai le tua o le whao vavai atu. Ia o lo ua e mai. Ia o lo o mowolo soifo la le lei whaaftai ma vi ia le tua afio mai le malu o le whale. Lea whatalo whatwhoi le wafionga sa vea ia ma lo fo ile soifua manuia ia ma lo fo ile ngalue ma lo sili nei vai aso le la a o ma fo ia au kuso la tau ia whatalo whatwhoi le mamalo le atunu o whaafongfonga mai e te mama tina ia o whaafenga inga ma whaletua mai se fo ialo ma whanau ni whangai ma onga le nei aso ia ma lo lava le soifua manuia sa vea. Ma lo fa bobo sa manuia fo ia le lava yaso I naua bai ia le tapol kalame se o mai le fa unga vai yaso. Mo fo ni stangata tau te whailoa ia matala noa ma whalau tele ma ta upu ta te whaso iai. Ia pei lava na e sau noai o lo o tele lava mana ia fo i eisi a inga na seto fo ile la tau a maulta fo ile nei vai yaso ia pei lava o le e ala mai lava le tatu por kalame ma le whaalongolongo lava le mamalo le tunu ia o fo i neva yaso ia pe lolo la fo i nai ainga na asasi estu iai ma whaatala noa po wani sila asanga o le alualu iluma o le awa fo i le sirsila I mauta mo alo ma whanau. Malo whaftai o le a taa mata atu I le fesidi mua lea. A whai o lewa e manatu o le a whaatau se whale. O a ni filifilinga. A o ani vaenga e awa noa mo oe te tau na e malama iai. Ai whape I fo I o na whaatino ia mana onga. What are the options and how do these options work out for you? Okay, mana ia tau o tele le fasili le sa vea ona a tingo le tūlanga lea po o aia for example o lewa maulo pre-approval o ani tūlanga I mawhaiona e alo eva aiso fale so obviously o le option mo mua lava ia pe afa pe you're working with le whaletua ia Taralina or Bob le malu ia na o leo la to eva aise mauta lewa umana the existing homes. So that's one option if I tau se fale o lawa umana whau o lewa na iai. O lesi option is if you're buying off plans o le winga o lea whamatalanga pe afa pe o se development fo ilele o laile umana whai fale. O lawa mawhai ona au mai la tau se agreement e siritilo iai o ani falling o le fale lea e se fia mana o ai at completion. Ia mantua if you're buying off plans e le itino mai le fale o lewa e te itilo yata matulanga whaapea. So they will give you plans. If I so fuanga, so you will be buying off plans with the hope to mo le tausanga o iluma maybe 12 months or 18 months or uma na whaatulunga le fale lea. The other option is if you have a piece of land. Well, we see inga they may have enough land I le lato fale le yeri taimi nei. So you could actually build a second dwelling on your property. O isi ainga wa mawhaiona stirsila e whaongale land le instead of buying a separate home, titile whaongale tule pe build a second dwelling or pe subdivide for ile land le or na build a le o se si fale with two separate titles. So those are just some of the simple ways e
e mawhai ana tiri iai vaenga ese you can buy a home that way. Masalo o tulanga na le whatutu e le fasili Ia, savea. ai, olona winga la e mele e mana o mia lava le pre-approval la, o le sa o le dau. Ia, e sao le lei lava lau saunga o ngā, e sa ua tele le pre-approval, mo se whata i ta inga a whaapea, you are buying off plans. E sa ua tele lau whaatala noa o le your mortgage broker or your bank, whaatasi ai malau lo ia. E tā ua tele lau malama aile I sainia lau agreement lea mantua o lela e saini on the assumption uma ele sfululua masina or even 2 years in some cases ua ata mai le fale lea te mana e whaatau so o le fautuanga lava me malu lea tunuu a wana I sainia se agreement until you know you can get approval from the bank. Ma le situ blanga e tāua te lelo whaatala no se lo ia ona o le tūlanga le vaitau le nei. I am dealing with a lot of people na whaatau ni lato whale off plans about 2 years ago. E le ia ni lato pre-approvals. So now there is an issue a whaapea le ai se lender, a bank or any financial institution in mawhaiona offer inga se pre-approval, we have a major problem. So le whautuanga mo whaafonga mai le malu le tunu. I want to say near so agreement whether you're buying off plans or an existing home even, until you know you can get the finance, and you know you've had the legal advice mai le lawyer. Ia, malo, tā ua tele ia le vanga le ua o ili tātana noanga. O le whai o le pre-approval. Ia, a o lea la e ele taimi whaatapu la ua maua mai le pre-approval. Ai tu mai ma le taimi whaatapu la e te tau e na uma na whau le whale. Ai e moi fō le ata, ua expire le pre-approval. La le meo le atupu, a la le mea tau le whai. Yeah, tā ua fōi o le facility o pre-approvals of banks. Generally, they only last for 90 days. Wow. Ai ole tā ua le pre-approval, even if you're buying off plans. Wa o lea la a whaatino le whawina o le whale fōlea, usually 12 months or 18 months. O lawa iei so malamalanga, se malamalama po lea se tātou plan e mawhai o na tu whaatasi. Ina ia o atu le taimi o wa tino mai le whale, o lai e le leile tātou plan e mawhai o na tātou ngā whatia lea tūlanga. O na a o atu na expire, sorry, I'll go back to the question. Expire or pre-approval. It's a tau ona to renew le tato approval. Ona e ala na renew approval. Ona o tato financial situations, it can change. Ia. O le winga o le tūlanga e mawhai ona suila unga luenga. Ia nei te iwa e alu wha atau se si au ta vale fau. Ia wa e alu fo i toi whai se si ta mai loan. So o me o malawa whapea. E toe e mawhai ona a whaina I pe atu renew le tato pre-approval. So when the pre-approval expires, e tā ua te le malamalama. A pre-approval is only a pre-approval. Expire, we must make sure le kako o le tato financial position lena ye le taimi apa ye le tato apply is still the same when we apply for a renewal. Malo, whaafitai tā ua tele le vaenga le nā I le whaafonga mai le atunu a whai wa expire le pre-approval a le umana whai le whale e ta tau o na toe reapply I amatala noa fo I le fionga I le whaletua ia e mele. A whai la o leo wa whai sa u launa mo le whaatauina fo leo se whale whamata e tala whiangai lo o whaamaoni le whaamatala sao a toa lava ina ne I suia ia le tūlanga o utupe maua I le anga I le lumanai. Ia, mo se whaataita inga nei te ua sui le pūlenga o tufo I ai ua whaititia o I tū la whainga ruenga. Ia, pe te I fo ua whaile redundancy fo le company. E tā ua le mele tau le loa le financial institution le o tō whiutangai. Ia tā ua fo I le fasili sa vea ona o le tūlanga le wa a whaile tala noa ngā male a inga po ai lava le a whaile tato application.
e tāua tele le whaamatala o mautulanga whaapea o e tau whaalongolongo le company o le a sifi e se male area la iai, so which could mean o le a suia ia tūlanga o launga luenga, ia pe iai fo se tūlanga whaapea there could be redundancies, or maybe reduce hours. Tusa o tūlanga umalawa e tāua tele o na mato iloa, because we have to disclose it to the bank. Ona wa ale disclosing le bank, not only as a non-disclosure, which o lela asaini o ele declaration, all the information you're giving us is true and correct. A o lesi fo i tūlanga, wa a whapea ele sa au tatu information o le a au mai ele tatu pre-approval. O le ai fo se a whaina mo o e male ainga le alualuana i luma nei te ua a mai se tatu approval on the assumption o le lunga le tatu tutongi. Ai nei te ua alu le tatu mo kesi. O laua e si le fia o lai lalo le tatu ua suia tatu hours without us knowing. Yeah, on a yelo se stressi le ainga, yeah, and that's the last thing we want. O le tūlanga le tāua i tele le make sure we understand so we can make a plan pe whaafewhea ona o atulanga me whaiuna tātou tilo ia awana I tupu lea tūlanga ona. The last thing we as financial advisors as well as the bank wants is na ole whaiura tātou mō kesi tasi pe lua tausanga a wale ma whaiuna ngā whatia tātou ona on te tongi le tātou mō kesi, so o tūlanga ia tāua I tele le make sure we disclose everything so we ma whaiuna whaise tātou plan e pisoso aniai mo le alualuana I luma. Ia, ale leila pefa pia fo le efesiringia, would your income most likely to change within the next 12 months? Ai taua e whape atu. Ona e whaisi umi na e ngalua I le company. A le te whalongalongo atu o every 6 months or every 12 months if I lo performance review mai lo ai o le asitia lo tongi ia o se tūlanga lelei is it a positive sort of matter I le whaalongo le company po le bank? Yeah, sa leha lau sa nuanga sa vea ia o tūlanga mānei ana e mawhaiona a vea se tātou o tūlanga na e mawhaiona mātou documents in umalawa me ole iai se o loo iai se wha ele lumana ele not so far in the future o loo iai se tūlanga e mawhaiona si ele tongi. So then e mawhailea e tātou ona consider, oh yes, a wha pēa a structure for ilale tātou mō kesi pēa o le tūlanga na. E mawhaiona factor in a meto review in 6 months, po o mawhaina lifi I lunga le tātou peimeni. Ina ia mawhaiona reduce le tātou mō kesi a lot faster, so e tele lavalo na o ngā, te a whapea e iei se tūlanga le lei whapea o le alu lunga le stongi po iei ni po nesi ma tūlanga ese whapea na. Le la tātou e fo I atu le bele le pre-approval o le whata wina o le whale fo le umana whau. Ai wawai atu, wa matua le aia ma se lenda ia po o se financial institution po o se whale tupe. E nā te toe taliaina ia se renewal mo oe ia po o se tupe no fo o le ale me tau le whai. Mana ia le fasili le savea ona pe la o tala le no whai atu mo moai. I'm dealing with a lot of families, so let's say mina ina whai lato, they bought some houses of plans about 2 years ago. Ai le iai lani lato pre-approval. O le tāuala na wa ana whapena iai so lato sila fia. Some of them said, we never got any financial advice. Ele I sila fia lato, ia tūlanga whapea, so o le mea lana e mana ia, I le malama lama, when we do our pre-approval, po le ale plan, so we must put a plan in place. Ia awaina I tupu le tūlanga lea wa is very likely I le tūlanga lea a whapea ele mawhaiona maua se lenda e mawhaiona mai se mo kesi e wha umai le tau le whale. E mawhaiona seto le tau whale. You are highly likely going to lose your deposits. Ai ele o se tūlanga na o te iloa o mana o aise si o tātou ona, it's a lot of money. Yeah. So o le tūlanga le pe iona tātala no isa vea e sa waile e whautoina ile mamalu le tunu, make sure you get a pre-approval. You get the right advice if your financial situation does change
going forward. But le ase mea mawhaiona tātou whaia ia make sure e mawhaiona to renew le tātou pre-approval. So tūlanga e whapea, make sure you talk to your lawyer, talanoa your mortgage broker, polo bank. Yeah, my information so we can make an informed decision. I let's say near se tātou agreements. Malo whaptiti le lava o ile whafonga tapua i le tunu unaitu te sila ne ilungo le tātou screen alo iai i le telefoni i le whaletua ia e mele o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o pala au iai maua i le teimi te le tau te whaasoa ai e amba whaamanino ma whaamalama atili ia te oe ia isi vaenga e te tau na e malama iai ia lau whionga le whaletua whaafteitele lava mo le teimi fo ua tā talanoa ma whaasoa ia e whaafongafonga ma tā puai mai le atunu a tonu o lea iai se isi teimi o lea mawhai fo i o na wala awatu le atunu ia e tuli matai ia le tā wheloa inga i lewa ia so i le alofa ma leanga le leo le tua te ia tu i ele so fua manuia tele ia malolonga ia ma le ngā Gagaifo Faiva o lau whionga le whaletua le nei e fiafi. Ia, whaftai fo isa vea mo lewa noa le nei e fiafi ia manuia fo ia malolonga le fiafi ia soifua ia ala whai mai le tai au mua le manuia ia soifua ia. Whaftai tele lava wha soifua ia. Taunu ia ma tāwalunga atuai ia le talanoanga fo i ma le whaletua le stasi fo i o whonga le tātou pol kalame o le malu i fale i aso lulu o vai aso te itasi e pei o nau tau whaafongafonga ma i ai tālusia ia o ngā le nei talanoanga ia ma whai foi ai mese o tau nā tamamtina mātu o malo lo retire a o lai i eisi au tau tupel nā na whaanganga nā lava e teu se i wawa ai po wheangi e le matangi ia ma le tūlanga o marketi o fale na ia ma whai o na whaatauina se fale mo le ahinga. Ia, o le ua luas fulma lima minute ua te aile i tū lai wha. Ia e tau nuu mai fo i malewa au le te maitai o Taralina. Ia, whaaftai le tua o leo wawa i atu sulu le tino ua bafuta mai. E whaatalofa ma whaafeloa i atu i fo i lesi fo fonga leo le tātou por kalame. Te maitai la le lei o le tau sala i a Taralina ma lo le soifua. Fa mo lo manvia oe ia ai a fio mai i le tāpul kalame o le malu i fale. Ia, so i fu manvia le ia taua, i ia le tua o toi mo fo i le nei a wanoa, tātou te ngā lulu e ai, mo sosoani ai na i un tātou tangata. Ia, awa fo i le nei polo kalame tāua, tā lufa lava. Ia, ma lo le so i fu manvia, fa tā lufa fo i a te oe, ia fa mo o lo manuia lo ainga manuia fo ia le dava yaso o tona iatu ia mase o ava no le le o lo o to felo ia ma le mamalu le tunu ia ma vala au to fo ia ma so ni ia wal sin mo buale na ta te talanoi e fa pe fea ona e so ni i o tatou tangata lo tele ile vea ai o oils te maitai o lou tiute ia mauanga vaalea o le whaatauina atu po le whaatauina mai o se fale. How would you be able to assist our community as a real estate agent? Ia, paftai tele le ia tau mo fasili. Tā ua tele le fasili. Ia, as a real estate agent, ia, o lau au unanga e mwhai ona e sa ili se whale motu mo lo client ia e mwhai fo e ona e whaatau watu le whale i lungu le marketi pia whapea o mana umia ia mai au tiute ia iailo tu mai ia iailo wha maoni le trust ia po se whātua tuangu fo e ina ia tau nuu Mo foi le tine mana o ngā tātou client. Ia ai mai se foi launga ngana kawale tātou community. Malia lau. Malo, whaftai. Awa, o ese tu ai ngā properties ia po tu ai ngā fale ma tu langa whapena po whanua. O le freehold, ia po o le umia sa o loto. O lea i tu ai ngā o aseta po se mea ua fo lele sa loto i a te oe. Whawhewhea o na a whai a whiutanga inga mo le whatauina o se whale whapea.
Whaktai, lea taua, ia taua tele, lea tu ainga title ina whai, una malama leina i o tatou tangata. Well, a freehold title is like a freehold property. Well, a fee simple, foilia. Luna winga, wa e unia lea fali, i se whanua, ia, o loo iai o se fale o loo i lunga se whanua o nei lea uma ia rewa sa o lotu whaatu la whangaina fo ia wa e umia lea i tu ainga property nei New Zealand. Ia, that means it is the type of ownership where you fully own both the land and the building. Okay, malo whaftai. Ia rau o tātala no nei wā tasi nei mea a ngina lava i le tele o teimi fo lele I whanua tau Samoa ia ma whanua umia sa o loto a lea ua tāo o mai I whale ma le whanua I atunu ui whafo. E ile mea o le term e ta o le cross lease e whawhewhea na ngā ioi le mata upula na o le cross lease ai o le afo I le mea ta tau o na malmalama I tangata lau tele e winga I le fo I tu ai ngā terminology o le cross lease. Ia, whaftai. O le cross lease se peile o se title fo I lea mo aweanga I whale ia pia whapewa e o ninga se whale o loo iei pipeni unit. E tasi se land o mawhai o na vaivaina, mo whaatu la whunoina pe o watu le lua a ngā I lunga whale o loo iei te tono lea land. Ia e mawhai o na share umai iai I tangata o loo nofai tai pe o se whale fo I lea tasi le driveway. Ia, ai o loo tere lava ni whale o loo iei lunga. O le mea le ta o le cross lease o le amaua I lo whale I lea whasi whanua. Ia e mawhai o na share umai iai latou o le nofo I lea whasi whanua sa vea. Ia, o le how does it work? So a fo I nei e iai le mea tāua e tau po I una sila fia e tātou tangata le mea ta o le share decision making. E whaatita inga whaapea e fia extend low deck ia po whai seisi so o tanga lo whale mai seisi tu I ta tau lama ona iai se consent my neighbors. And why it's la lea ma le freehold because o le freehold ai e sa o lotu a oe wanga ruenga ma mea I whai umai lunga o lo whanua. Ia e le eise se o le a ia mai sa o lotu lava oe lunga o le freehold title a le cross lease e pe iei nei ise senga la iti I mai lea tu sia o mea whai e tau na tātou malama iai a wala fesili ai se a mea a lai o na iei le ia lesi ainga but iei tu la fono e tele tai me vai o na whamamalama atili o le tele fo I o nai tangata pea ave patau le whale. E te tau lawan whamamalama iai o le freehold e se mai male cross lease e iei tu la fono e a fia le cross lease e iei fo I mea e a fia fo I le freehold o le freehold fo I nai o tatu tangata e te le atu lona value a o na tui whaatau lo whale ia e iei se senga lai titi ma le cross lease e iei fo I tangata lātou te le mana na e se whale au le ma tala pia ngai ma I lātou ia ai whapea mai le ai lina o mātou te le mana na e nā whale o na e share le driveway ia peo e senga na o le freehold title ia ma le cross lease title lease fo I mea fi whamamala na i o tautu tangata e pei fo I o na tā ue e le whalitua ia e mele a whapea ma whai o na subdivide le whanua loo e alana I nei ia multi noa e ese fo I le title a o isi fo I la whanua e freehold e le e tā ua le single song ia e tasi lava le title tu sa lava pe fio pe build ai sesi building I lunga o le whanua le e tasi lava le title pe pea e single song le whanua lea. Ia, malo, mana I tele tā ua le pupu e maua mai le tunu u wai a whape o e sua se whale. O mea I e tau le wha mamlama I o wai a fia I a tau
le ngata ia te oe. A uisi fo i tangata ia e tau te nonofo fo i lea i le tua oi. Ia na whaapa ai fo la ia leo luma o le whale o lisi ainga. Ai, ua vāpi api ai ia le awala. Fo le tātou te whao ngā ina i le teime tas. A leo le nā fo. A silsila e tasi ale malai tonu ui tasi le driveway ve tā alo umai a tātou whanau. Awa mena le tupu. I lau taito, mai e watu umalawa whanua, i e fwoi lau ai ai mwhai, ona e whape atu lau toa o i le ai, o siri mai lau bai i le tūlea. Ia misa lo. Whai no mai kako fuki ngā uru ai vili leo le. O le leaseholder, whamatala lea le winga o le term lea. Le leasehold o se whanua lea e le mwhai una e holdinga, but o lo e iai lau investment i lunga kei te ule se apartments. So leasehold title means you own the building. But you don't own the land. But you not, ele owning o ele land. E le mea mwhai una lisi atu whanua ia, o lo utua i pe lunga low investments lea. Ai mwhai una e lisi una le whanua i le fixed term, po how long e mwhai una e lisi ina le whanua lea. Pea whakuia, ai le mwhai una e ownina. Tai pei o mea i o le cross lease and freehold. Ia, malo. Mana ia tele, ia nai terminologies, ia wata ngā ia. Ia mana malama ia fu ia nai o tātou tangata. The unit title. Whamatala le winga le mea lea. Yeah, the unit title e avele I properties for a complex if it's a sole. Unit title is for the property ownership that allows individuals in Faiva the ancestry to be on a fast ia to yai ia mamalama for ye to ainga title is share for the common area ava pe yelo falta valley area like tanga ia tu avenue, that's what you call a common area. Yaile ai mai lisi units in Faiva ina pakailanga ta valley ilumolo valley, but it's a common area. E ai atu sa uma iai ia tangata I le tu ainga title ini ngata lea o le driveway for e share ai ese me fa le tonu ia me mai share ai ownership o le unit title o le leafy Robinson me fa pena pe le ese investment in le apartments or hotel or anything like that. So o le million o le unit title. Yeah, mana ia tele it's just a matter of who comes first. Yeah. O le tangata mo mai ia mali e wefa o le kuku ila ka. E mana ia awa lu o te vava ai le mele townhouses lele o fainei. Yeah. And the limitation in terms of parking is whawita uli tele na mea. Yeah. Awa ia tua oi matangata e anga i. E tupu mai ai vivesi matulanga whapena. Pe ale malama whamanino lelei. Ele kia ia property developers ia le na le tua whatau ma sell out ia units ia. Ia e pune kanka su ele me o lai ma pakailang ka avare. Nei lava lau sunga wei tanga I fo nei vai taini o tele I tu ainga new builds. E tasi lava le ka baka mo le ainga. Pe whapo tu mui e tasi lava le ka baka o mwhai o na whaava noaina. Ai ei fo ina ia nei awala fo i o lai kolosi e me mwhai ana paka I ta vale. Ia a fo ini anga waa uma iai units ni I le ka tu salava pe I le paka le luma lo fale. Ia ei fo ina ia a lesi tua o I mwhai una paka lea ta vale luma lo fale. Mana ia tele le mele o el ta talnoanga. Awa it's educational for ima informative o tatu a ingala I ono no fo ni I no fuanga whapea. Ina ia tausi e le file mu a wa sa o mo malta vale le matua
Li se mea la sa we fu e fa misa misa lo makua pe ki au silo makua e moe. Ai sa o e fa par pa lo makua. Sa le Tu ye ko le ke. lava le onu sai. Ye ko ke a mua fa pe nga. Malama foi ia fai no fieme o mai le tau no foi I le foi tu ai nga unit or apartment Sa o le ma lo fa tai wa manino fo ile fa fonga mai le tunu. The body corp fee. O a mea ia. O a ia I tu ainga fee fa pene that you have or you are expected to pay this fee. For what and what does the body corp fee covers? Yeah. But tai le atawa mea nei it's out for ina matala e mātou nei agents. Wa tele foi o nai o tātou tangata I le malamalama I tilo te le tau pe wala I titi tau I le man paketi pe mo foi se whaasilinga but e iei ia ne tau foi o nei whamanawa nei tātou tangata le body corps it goes with the unit title. A wa foi la lea like a complex for years or so, multi-units. Yeah, the apartment, townhouses, commercials, office, e lai tu aing hori kopsi en whaina tutongi. Ona inga e mwhai ai, ona tutongi le kāpaka, ia tutongi whai lisi le mea alwa I lunga so o se tu ainga mea. I tutongi lava le complex le mea le tau le body cop oisi foi body cop en fai una tutongi le insurance fat se inga pe foi una tatu tala noai lazy vai tiny ia e saule tau fale lima se lau no tupu una fa pele a oka tau fie tele ai le o tu ua I ai e fie la le body cop sem salope fitu whawhiriro I loa ye terminate. Normally $2,000 most of the time, the past years. But now, matua I tangata lama. A ofo na toi whaatau unit lea. E whainga tā tele toi whaatau. Wati tilo tangata I le body cop. There's a lot of money there. Ai mana ia fo I ale cross lease e mo I lama. E tasi lama le taimi. E tutongi ilo mo kesi. Malau insure. But e continue. E le mawhai fo ona fai seisio whatsanga I te tunu o units nei ona olo I aira le committee in fai ona lato tala nunga ina se mea bea whapea e mana oe whatino se si mea o low flat e le mawhai e eile committee lato te control inga ia tu ainga mea le body cops ia mo le fifori ia e mo I lava ia pato la ia fo ilesi tala le ia te oe ma fau foi ele te tungi ele body cop ai o le fale ai ele cross lease ma le freehold e sa o luto lava o e sa ula ele insuruma ia pato nei mea o le tele fo i o tu la fonu sometimes for si ia nga I lunga le tau le body cop fee it all depends I le lotoa ia mea fo ala afa mo popo e nei tangata le e oninga ia tu ainga unit ia masalo ai e fuafua because for lele o le vano no for lele ia ma o le fale por complex ia pe tasi le system e ola o mai ia vaenga ia it's for fairness and justice in ia loai ele a fia ia le ainga le next door pe a Jesus winga po o se mea fole le fa popo I lo flat in consideration o le yeah ma maintain ai foi e la so e kilini so se tu ainga me ina I ma fai ai una aule leias e ia le wa ia nga ai lo e fa pena e fai la so tunga la au me umala pisi me uma le la ia le tu ainga filia e le se nga duenga o e fai na lo fo lava I low flat ia pa to le filia include unai ia ne fa pena commercializing. Ia, le lei, whafteiti le lava Taralina mo le tātala noanga. O le nau o tanga I msilsilande, ia le pa ia maulungo le atunu I lungo le screen, la loane o le ata o le tamaitai o Taralina o lo iailan numera le nā, o luotasi, o fitu, tolu wiva fitu tolu. O luotasi, o fitu, tolu wiva fitu tolu. Ia, le nganga fifia le nā, u mo fo le nei lau, tāte wha soa, e wha whonga le atunu I nei vaenga
e tā ua le wha malama. Ese mai le wha tauino le whale, ese mai lo nofo le whale, ma lou malama i lawa i ata tau male a i ata tau a isi tangata ia. Le awa li po i ai mali o li o oe. Ia, tau si eile file mbu ma malama ma ua i kukau ai fusu le mea ngai kuke ngofo ai. Ia, upu muli mai a te oile tua file, tātau ma vai ai. Ia, paktai tele nganga le a taua. Ia, e tele ase vai ngai fie whamamama tiri. Pe a whai o mawhau i ei tu aina buildings ia po o fie whaatau fo i le whale. E titire taimi ai o le o manua lawa e me whai o na tali se fesili pe a walau mai. Paktai Samoa, whamangalo se ngangana, mal whaatau waa. Ia, pala au mai ia o le olua tasi o fitu toluiva fitu tolu. Olua tasi o fitu toluiva fitu tolu. Pe amana o mia le visoswani. Manuia ngaluenga o te toi o le nei afi tō wha soifua. Ia, wha soifua. Ia, manuia fo le ngā Gagaifo Faiva. Ia te oi le tua fine. Ia, ma le fo ia tu ma le saunga le mu. Ia, ainga whaftai i lau ftalenga se manu. Ia, mo le o unanga fo i mo le tautua. O loo wha au pea i le tele o aso. Ia, e maise fo i. Ia le porkalame le nei o le malu i fale. Manuia tele. Ia, o le numeral nā le tamaitai o lua tasi o fitu tolu iwa fitu tolu. Mai tauina Samoa, e masani na whai atu lau tala le nei. O se nganga whanga e tia i so se teimi a fio mai e tama whanau o Samoa. O loo ngā lulue i nei Faiva. A wafoi, e malama le lei o lātou wanga waa. Malama le lei i o lātou tiute. Ma lātou ngā ruenga o loo tau tua atu wai i lea tunu. Ioe. O le whale tua le whafso ta i le whale tu pepe mua mo se tu pe whatau i lo whale e mele palamu. Ia o whiutunga inga umai mea umatau tupe. Ia o le tamai tai o Taralina mo le whatau ina o le whale, whatau watu, whatau mai. Ia o le uso ia Thomas, ia malana foi au nanga o le li i kamuta. Se teimino o watu foi le numera al sunga ia Thomas, ma le builder's blueprint.
sua fa yo mai lo malo ia faia lo fina malo e peina faia o le la lo langi vale langi ilunga ona lo vinga vale langi ilunga ona lo vinga o Yesu na fetalai e alai le tatalo ia vave o mai le malo le filemu se i tatou mapuai ilona malo nga ua sau ni aina o i tatou mai ua sau ni aina o i tatou mai na musu mai o le anga pai ia pai mai ua toa
Ia, o whawhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā ruenga mo le ngā Gagaifo Faiva o le atunuu e le nei fo i a solulu i na ua tātonu le tūlai lima. Ia, ma whaafitai atu ai fo i le whitilenga ia whonga mua po le tofa ia Samoa Francis Ioane ua nga i atu le fale i na ua tāwa lunga fo i o na Faiva le nei aso tuli mata i le aso atai au. Ia, o le hafa penao na toi taliu mai, maua le malosi, wha uau le o nanga ma le tautua i le atunu. Tawa lunga atu ai fwoi ma le talanoanga ma le maenga o fafonga o le tātou polo kalame o le malu i fale. Ia, pe ona iai i le whaletua ia e mele palambo, ia, ma le tamaita i a tauralina, ia, o le o tau whafonga iai, ia e mwise fwoi. O le uso ia le malu Bob le malu. Ia whapea fo i ia le uso ia Thomas mai le tātou company o le Builder's Blueprint to tele i lato. Ia lo wala au mai pe i le numera le nā tamali i. Ia ina ia fisoso ni atu i mea o lo o mana o mia e pei o na iai ia le nā fo'i au nanga lea fo'i alo le tunuu ia wala au le sunga ia Thomas i le Printers Builders Blueprint New Zealand Limited i le olu atasi 5 tolu ono wha whatutuaina o alo matama whanau le tunuu ia lato wanga waa o le kamuta o le whatau fale ia malasa ilinga o le tupe e whai i le fale e whaata wai le fale. E ngalo le nā fwoi tamali, e uso ia Thomas o le Builders Blueprint New Zealand Limited, o luatasi 5 tolu ono wha. Ia, ona toe whaawa wai leo le whaatalofa ia te oe, e le pa ia maulunga o le tātou atunuu le vānu nofo foi, o Samoa i ona tūlanga whaalupe, pa ia mamalu wha le malo, pa ia foi mamalu wha le anganuu, ia ia mawalunga se vi inga le tua. E momoli e ana au auna. Le a inga sa le vi, ia, ma i la tau o le fatu a inga tausi lea o Faiva mamalu. O au auna pa ia le tua i so se fata whaitau langa. Ia ma so se tafa o le larulangi. O lo o whaafonga tāpua i mai ai. E au fi ai ma i la tau o i la tau o malo lo man malo pensiona. Ta mamati nā mātua, ia, ua malolo retire mai, i le whaatino ina o le ngā ruenga ma le tau waswaswina o le puvai o le ola. I so o se tafo lo langi ua nā tau taase ai, ia, o le ngā ruenga pa ia le tua, whaamuri atu le atu sa vea i ate oe, ia, ai maise, ta mamati nā mātua o le tunu, tua asina sina, alo le ngā rurue ma le tāpua inga fo'i a maise fo'i o la utou fo'i whaanono ngā manu ia a o alo Faiva whanau o alo matama whanau o le atunuu e so se ngā luenga ua totofi iai. Ka malo i tiuta ma Faiva sa whea ngai mo le atunuu le rei aso, Faiva o le ngātu i whale, Faiva o le vāte tea, o Faiva fo'i o le tua sivi ma le tua vau. Ia, o ofisa mga aluenga le malo, ofisa ma company tu maoti, e le mawhai lava na whaangaruina o tau, ai maise, o le mamalu o Samoa, a inga, o pisinisi tu maoti, ia, mati na e whaatino lava a inga la tau ia walawi lo le telo lau whai pisinisi a Samoa, i New Zealand nei. Vatu le wha malo, vatu fo i le wha aftai, i ngā aluenga o le lei o lo whaatino ai a au tau a tinae, alo o mawhai o na tautua ai i a tangata lautele. Ia mese la fwoi tangata Samoa. O le ua te le titi ale tu lai lima. Ia usi mai le whaafonga. O le toi whaasalawina le nei, mo le te mulibuni o le asolulu le nei. O a tātou tala le tapena mai le sui o le Radio Samoa i le laumua o Canberra i Australia. Ia le tamaitai. Ia Marie Pomare. Alala toa, ia, a wā fo'i le no fosila fia o mea o lo o tutupu.
malo le ngā lulue tālwhalawa o se whapoponga o talafou le radio Samoa. Whai mai o le atoi ono whea ngai Iran mani sā po o sanctions, mai malo au whaatasini nei vai aso o rumanai, se i wanga nā wato e fo iane i whiuta na inga o lo whai e whaatatau, i le rumanai o lana porkalame niukilia, ma whaatanga leo o ato se asia singa whaava malo au whaatasi i no whuanga. O whai roere CNN o le whai ungo le masina nei u whaaturanga i se whonotanga i le vao Iran matunu e tolu le Unia Europa ma a whai ai le iai se tūlanga nga i luma mai lea whonotanga no na winga o le a amata loa whiuta na inga i le tue tuuina o sāsa abe sea mai se teimi umi ua tuanai ina ua iai se marienga na whaamawina ma Iran. O le whamtalanga le wa whai ane atunu e tolu mai Europa wa whai ngole E3 o Farani sia mani ma le UK i malo au whaatasi pe a whai ai le ngā wa iane Iran i la lātou whetuna inga wa whaia. Pei tai wari putia le TV a le malo Iran se whaamtaranga mai le minister o le wā e whafua le atunu o Abbas Arakchi e whapea o le toe whaia o ia sā i lunga o le lātou atunu o le ai eini tūranga onga e o iai lea mata upo. Wa tautino Ukraine o leo ua ulufare atu o swainga Rusia i reisi whaitua ro rātou atunu i se tasi i tū malo e tere ai pisinisi ma whalenga o si o loa. Mariptia le BBC o le urua i o swainga tere lea o atu i rei tū malo o Dnipropetrovsk mai le amatanga o le masina o Uni sa whaata nei e le fita Rusia ana o sa whainga i rei tū malo lea peitai lea la ua o lava ina taunu. Ma ua ripatia ua lua nuu i te tonu o leitu malo lea ua no foia nei e Rusia. Pai mai o leitu malo lea au le whaia le taua na au mawai tangata e sidia ma le 3 miliona pe i tai ua whai titia le whai taua whai le teminei au talitari ai pēr se ripoti la tamai i se whailua inga a Zelensky ma Putin pe tau nuu pe le ai foi. O loo whaawau pēr nei le sa idia e leo ma le ausu e Australia o se li wha upenga ina o loo masalumia i le tawhana ina o ni leo se toa lua i se tasi o taulanga maotua i Australia i le asona nafi. Pai mai ni poti e to se furu leo na tawhana ane le tangata lea a o anga i atu i se no fuanga le pitanuu o Poa Punka pe ama le 3 kilomita mai le tu i matu i se sae o Meripone. Na mafua o na afea i leo lea no fuanga mo le whataunu ina o se polo inga po le warrant mai le whamasinonga e pu e ai nisi morianga e whetaua ina ai le au fia o sori ngā tu la whono mātanga. I le lua se fulu whai tu la mulimuliane wa whailo mai e leo o leo lo masalumia e swafa i a Desi Freeman 5 surono tausanga ma lo tausa i dia. E le o whaalaulo ina whaalau i tele le teminei swafo o malu le malo wa a fia a waliputia 5 suriva ma le 3 surono tausanga le mātua. O le isi leo na whaamnua ria wa mai alo na tautonga o lo iei pēri whalmai. O lo ngā lue nei la leo e le ngata mai Meripone au New South Wales se fo i whaatasi ma leo ma le ausu e Australia i le sa ilinga o lea tangata e masalomia o lo o lafi to ngā vau i lea wha i tu e lata i le tua oi o New South Wales ma Victoria. O lo oilo nei le komisina o unanga lautele le Public Service Commission i New Zealand se toe whetu na inga o nisi o ofisa o le malo e au pia le matanga ruenga o tina ma le matanga ruenga o tangata Pasifika. Wai mai le Radio New Zealand o Sir Brian Roach o lo whea ngai ma lea matafa yoi o whetau ina fo i reo no iai o whetu na inga e tu whaatasi ai o ofisa la iti i matanga ruenga te tele. Pai roere Radio New Zealand sa tausanga ina se whamtaranga mai le ofisa o le pāremia e tūsa o le mata upu ma suinga e ono whaatino peitai na toe tu inatura lātou tārasanga anga i le komisina leo o unanga lautele ma ua whaamaunia nei e Roach o lo o ia waava ai i ngā yoinga ma o unanga whaatino matanga luenga e meise o le whaamalo si au i au unanga ma afianga o a lātou matafa yoi. Sa unora taitai o le pātia le actor David Seymour i le ripoti lea o ni suinga e whaia i matanga ruenga o le mea le whaatino le minista ma le komisina o unanga lautele. Mai le whaate ia o ia pe a whaia se suinga i se tasi o matanga ruenga o lewa o na whesiringia lana vaenga whaupwhai pe ai sea mana o miai o na whaia sea matanga ruenga mō sei tu a inga o tangata a o isi au nanga uma le malo e te tau o na kiliwa ina mō tangata uma. Whaeroa le ripoti e le o fia whaeroa ni whina o nisi minister ka peneta i lea mata upo. Talmulmuli, sa unora palemio initia o Narendra Modi
O le mafutanga i le paolo nā tunu o mawhiti ua whaatupula ia pēr le solonga le lei, ma lo ngā lue pēr ia wha le lei atili. Sa whaisa whailo inga le pāle meo whiti o Sitiweni Rambuka, ma Maudi i New Delhi le vai asanei, i se malanga siasi aloa ia, ma le wala audia le whainga māloa i ntia. Pailua Rambuka, sa whaatara noa mata upo e pēr soifua malaloina, whaatoanga, puipuinga mana saonga le mou, whapea le teknolosi, ma o sootanga wha le anga nuu o atunu e rua e tāua tele lea i lea mafutanga. O whamatala Rambuka o le sootanga i le vāo atunu e rua ua matua i malosi lava i le temi nei. Tala nara Radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei au auli. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. E ole naolo e whaafonga le tautua mo oe le siufonga o Samoa, le Radio Samoa, sulima i watolu a mo iau kilani ma le ātaua savea, sa Yuli Pesta, ta ma le langi le urua i ali Al Harrington, tu manuvao la vea i le nei fo i a salulu o ngā tonu ngā le mū, o le vai aso ia ai uanga i atu le tātou atunu pele i Samoa, ia molo na whainga filifilinga, ia ma le whainga pānota i le vaenga mua le pre-polling, o le palota mumua ina ia mawhai. O na tuu awanoa mo i lātou o tangata mātutua. E le ngata i le nā o i lātou o le atu ua. Lau ele ma lau whanua o le tātou o tunuu. I le malanga e se atu lea i atunuu i whafo po New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, maisi vaenga o le Pasifika. Ua tuu awanoa i la ia i lātou e afe mona tupu msalope e afe lua se lau. Ua whai titia mai le whai Maryland na. I le lima se lau mon tupu sa iei mua. Mantua la. O le ofisa lava o le komisino whai ngā pānota malona au waa. O i lātou e pa u iai ia le mata upu o le anga waa o le tangata i whailana pālota i le so. Ia malele anga waa. Ai anga i le pālota au tū e whaatino i le asfareile a sau nei. O leisi vaenga sili o na tāua, o i lātou ia iei mana o ngā tū mau, ia ai, olo i ai le māna malama e whaatino ai ia le lātou pālota. Ia mai lātou foi, o le āle mawhai, o na tu ua lātou ngā luenga, ia pe whaia foi se whaatnoi, ia e alua i e whai le pālota. Tāua la le ia i lātou le nei special votes, and the pre-polling voters lea wanga i whale pānota i le so. Watu ui titia i fo i la le mamawhatu o le avenga sa tawamo e le fionga le komsina o malona au waa. Tasi le afe fitu se lau tangata fau o lo o ngā rurue whaatasi ma le au waa o le komsina o whainga pānota le fionga i le tole fōa tu ia whelolo Alexander John Stanley i le so. Le fo i la au te iloa atu ai. E ei nisi na malanga atu mai New Zealand, ma Australia, ma isi atu nuu. E asi si atu ma tāwhau atu i Samoa, ma whaia le lātou pālota. Le ana o whai atu iai. Tau te tau nuu lo i Samoa i leisi lua vai aso. A ngā i loa e whaatumu lau tālu sanga ma le application. E tanga lue ai. Ma whasoa soani i le tātou whainga pālota ma le au whainga ruenga ma le komsina. Ia le nā ua atu wat, tongi la e le tātou mālo ma le ofisa o whainga pālota. Accommodations, ia o le travel and transport, ia whaatasi ai. Ia matau mawha. Alo matuale le ia si nā mio lātou i e whaatino ai, ia leanga le le atu fo i o i lātou na malanga atu. Ia mo le tūlanga tā ua le nā. Miriama, i sa o le whatua Miriama, lala toa, o Pomare, o iai, o le suile na o le Radio Samoa, i le tātou laumua o Australia. Canberra i Australia. Ia, ele ngata fwila ele nā. Ai, o le tōtele o le au whainga luenga, o le whainga o fie fo ele nā. Ia, on fesoso ani i le tele o le au whewa. Lesi mea lau te whatu i whaftai o lae to tele i a li mta mai tai leo. O le ata lea la o tiltilo atu i ai. Lea e tūla lata lava le tele o leo anga i mea o pusa palota.
I matutonu o bele maulu ia i tangata e whatino ele la tau palota. I lo ulava la talitununga. O te whaaftai I malu o le malo, ia me se fo ilo la tu sao I matau. Anga ia tua I leo leo, ia le fale palota, o tangata palota, o le au whainga luenga, ai me se o pusa palota. Ia mai la tau o leo le fale atu. And I think it's kind of intimidating to me, you know, when the police are a little bit too closer to those that are casting their votes. O la ule nā tala. O le winga o le whamtalanga. Ina ne I avea fo ilea ma me e pole vale ele tangata palota. What is the police doing here? And so close to me. O le nai whailinga luenga leo. But I think given space ina ia tu watu le ava. No la fwoi whafonga mai le fionga le komisina. Whainga palota me se o tou o tino mātutua ia ma te taisinia o le au whainga luenga. Ina ia mauai fo I le langona le lei o le tangata palota me se nai tamam tina mātutua e whaafefe ngōwhie. Pei fo I le pole vale ngōwhie. Ona se atoa I ala ia leo le whaatino ino lau palota because you're panicked and you're worried or even scared of what the police is doing within close proximity within that same vicinity with you. Ia ngai ke fu fa pengi se ko inga makua fo le fa le ke po so le makua mai so akui le kau foi le paro. But it's something I wanted to raise that given the consideration of our commissioner and those that are watching this ballot and this voting and this election very, very closely. Mo fautuanga ba tua lalo. Ia ele fa pe o tua ina si le fai o se mea, fa le tonu po se mea, ele lei o na fai. Le o tau fa fonga tu ne iai, I tala I vai whanua ale malo New Zealand lava la tau ia. Lea wolo te ai nei I le matanga luenga le Public Service Commission. Le Public Service Commission pay out tātou I Samoa, le pisasi. Ua manatu ina ia si whainga e anga I le lumana I e toe sui ai. Ia le ngoa le vaenga. Ia o te le lopo o le asisi ngoa le sui ai. Ia ai maise o le matanga luenga sa o ngā lue ai le telo tausanga mo le sfulu montupu tausanga. Le Ministry of Pacific People. O le matanga luenga lea e fito I tolu iai mata upu tau tumotu le Pasifika. Mo tangata Pasifika. Le wa whaingone the Ministry of Pacific People. Ai I le nawa I taipi. Ia ma le mautinoa. Po le atonu le role. O atonu tiuti ma matafa yo I le matanga luenga lea. Awa au iai I le matanga luenga lea le malo mo le silia le sfulu tau sang sa vea iau. O se whatonu, sa vea foi o se fautua, an advisor to the portfolios of Housing New Zealand. Ioe, o fale o le malo. Ia, whapena foi I le Youth and Justice. Portfolios le sa ia te au le nawa I tau. O le whaamsinonga, whatasi ai ia ma tupulanga talavau. I le tele lao ia tausanga. Whai eisi tele o le mana malama. I upu whai o malo, ma le tāpina ina o tū la whono. O lea matanga luenga, ma lea matanga luenga awa. O matanga luenga umale malo, e eilo la tū sotanga, e fe so tai ai ma fe tūwha I ai wha matalanga. E winga I lea tangata, e winga I lea vaenga, ia ma mea lo whai e lesi matanga luenga, e tau nei lo e lesi matanga luenga. E au fi ai ma matanga luenga, le social development, ia, po le matanga luenga le nao lo whaasoa ma tuwhai nai. Ma whaasoa so le lei. Ia le tūlanga o le tamau a inga o le atunu. Lea o lo o I lalo le lātou. Va ainga ia le pensiona o lalo fu o le lātou. Va ainga ia le tūlanga o benefiti o tangata mamai. Benefiti o tangata unemployed po tangata lo sa iri ngā luenga. Job seekers benefit. Employment benefit. Ia ma benefiti o tangata mamai.
sickness beneficiaries. Ta ua I o le tele o le mana malama I ngā luenga le malo. A wao I nā e whatulanga ai. Ia malou mana malama I ai. I mea o whiutanga inga. Ia whapena fo I tiuta mamatafa I lava ia. Wha le matanga luenga. Ina ia wasanga tutusa. Male manu lautia le malo. Po o ambe ia o lo o mna o mia e tatau na umatu le tolu tausanga. Ua ausia. The outcomes of the next 3 years within government, whether it's a coalition government, what would be the most favorable outcomes and plans for the next 3 years to be achieved. Ia, wauto wawaya ni usila tele. Ile kele o ngiusila. E na le tolu tausanga. Mau o ilesi whainga palota. Ai atato. Skama ila mo I lava. Ai 5 tausanga. Nala fole na ufai atu ai lava I le tele o tausanga o babae ma se o mai lava. I le mele ua o iai mamama I mamama le tatou sa folau. E mana ia le whātausanga. E umi atu lo le whātausanga. O tau sisila fo ia Amerika. Le malo te le, whai tau piliona o tangata, ai na o le whātausanga. Ma toi o, I pusa palota, ma whale palota, e whaile palota le atunu tele. Ai sea, wa uma ona ausia, ia le tele o manu lauti, ia ma nawa tau o lewa na whaata oto mai. Ia. E o atu leisi vaenga, a ua mai leisi vaenga, wa uma ona ta oto, le lātou fuafuanga. E le o le malo na iai mua. Ma ave tupe ale atunu, o tupe a tangata. A oisi vaenga, ia e o mai lātou e whaanga I fo, ia lātou manu lau ti, ma le tūlanga o le whaatinoina, o le whaasosoina, o le tamau a inga o le atunu. La nā. Mai le umai alo upese whapenei. Ina ia iai se whaipule. Laua iai whaipule I tonu I le wala tō malama. Na pau whaipule I mumusu I le whātausanga. O whaipule e fia e whaalue. Ma whaabawhana whana no whoa, ma whioai, ma whao ngā tupe le tunu. I o lātou tutongi ma le umi lea. The distance and the length of time for most of these members of parliament, everything should be achieved within the 4-year period. Why put it out to 5 years? So much corruption is happening within that time frame. Wa uma vaenga o ngā ruenga ma manu lauti wa taunu. Nā la leisi mea le la whai. O leisi mea e whai leisi tausanga atolea. Nā o mea whawhaua ma mea. O tāpenanga, o leisi whai ngā pālota. I le ai masa ngā ruenga le lei e toi whai e le whai unga le nā sifulua māsina po le nā walu māsina a o le I. Whaata apea le whai ngā mālo. Pa o se palemene. E anga I ai e toi whai ma tāpena le whai ngā whiriwhiri ngā le atinu. Le ala fo la le nā no tau sila I le tele o talu o na sui mai I le tolu tausanga, I le 5 tausanga. O le tausanga muli na au te whai ngoina o le tausanga ewa. O le tausanga ewa I le lau whau malu. There's so much other problems that arise from that extra year. O le tala le na. Ia te hau la tau ia o langa iai le pine o tala ma mea I tupu mai. E whai ai, masui ai nisi tu la fono. Ina ia vāsanga tusa mana onga o I lava se whai ngā malo lo tūlei mai. Whaamari I nai o lātou mana onga mo lātou tu ina naunga. A wā le mele a lea sā sila I le atunu u le tele o tausanga. Vai ma le fast food tausanga leo o tuala nei. A oa ina loto tūle e pae sui le mata aupu. Ua le vāsanga tutusa ma le whaamari I nai lona manao. Ma ua le tali mai le tūla fono I lona manao. Sui le tūla fono. Sui tu la fono. Fia la tu la fono e ta sui. Ia le nā tu si le fia. O le matua I tele la. E ei tu la fono na ta sui.
ma o loo tūlanga lelei, peila le suinga le wala. Ioe, o tele I whai tiu to fo ia ui le nawa I teimi o le suinga le wala sa uloa, o se mea lelei, pe a lelei o na fuafua. Ioe, ma ia whaamalia ina fo ia tātou paanga tō tino ia. Awa, sa whainga tā o na maini dia tātou tāwale mai tuila ma Amerika. I le taunga tā, ai o le tula fono le awala sa tātou o le teimile na o le tula o le itu tō matau. O tāwale foi au mai, o wheo uli tō matau. But there was a common sense in the law and changing the law. O le si foi la mea na ta sui mai le nawa I tau. E mana tua le lei. O le tele o tula fono. E o lava I whanua. E mana o mia lava le whaamalia ina o le article 102 and article 109. Whamaia, e le mawhai o le whaatauina, ia ni whanua whaaleanga nuu, whanua tau Samoa. A le ale me mawhai o na whai ai. E mawhai o na whaatalaroina le mata upu mawhai o ia le vaenga e tau o le public referendum, the public consultation. E whai whaatalanoanga, mai e mana o mia ai, ia se pele pasite e lua vai tolu o tangata lau tele o le atunu. Aia, na sui fo e tu lepa. Nai lo le toi o I tu malo, leo uman to tofi mai e I tu malo, o la tau sui fo pule. Wa lava le na. E o tau se sila la iei. E leo whaamalia ina tangata lau tele aise a langa le la ta oto I to tonu o le pūmo o mo o lea lava ua ta ua o le pale mene. O leo a tō uma iei sui, ma pū whangota uma o lea tunu I lea I tu malo, ma lea I tu malo. Ala la lina, lea laua au mai, ua whao ngā I lo ma le lua vai tolu, o le pale mene o Samoa, ai leo I tangata. Whawhau ai ma le tula whono le nā e ta o le Lands Taking Act, po le Taking of Lands Act, wa te tusa leiba le tula whono New Zealand wa whaingoina o le Land Acquisition Act. The Land Acquisition Act. Ina ia mawhai o na ave wha marosi e le malo e whaonga ai le tula whono le nā. Ia so se whanua lava, e o lava le mea lena whe tau I nei maoli ma tangata whenua. Ia lātou lau ele ele. Ai maise le mata aupu ma le tula whono, the fishing rights, and also the land and the foreshore and seabed. Ia lau to e tau whaonga mai e Samoa. O le me sua mai le tai mangata ai. Le lau wha mai tula epa ma le malana whainga malo. O le mea le nai ngata ai ia le whanua. Ia whanua le malo. O mea le malo. O tau sisila ia. Ia matau tia. Ai ile au mainga lau le tula whono lea. O le LTRA luafe ma le valo. Au to e tanga I le iai Samoa. O le mea le wha manatu I le atunu. Nā ona toe li liu tasi ai o le mawhau ina ia malama Samoa. I tai ma le lātou filifilinga o iai le taimi le nei. So what I'm trying to portray here, and it's a tau weo na wha mamlama tangata. Pālota mo langa leli avesea le mta upulea, ma le tula whono le LTRA, lua whemba le walu. Ia nai si le fia le atunu, na mafua on whaia le nā tula whono. Ina ua iloe tula e paule mwhaio na toe ai tā lafu Samoa ua tāo fia mai e whale tupe te tele o le lalurangi. IMF, International Monetary Fund, WB, the World Bank, Asian Development Bank, ADB. Ia, lena. Mea lena na tūlai mai nei. Na mafua e fōna tali I le sisui whai pulo le HRPP I le sea I le whaalawi loa le HRPP la I le tūpai lalo mai tūpai lunga. Na vasiri ai. Awana le toi mawhai loa na tātou ai tālafu. Anga I lo tātou I saina.
Ole whainga malo say no le CCP, Chinese Communist Party, they don't care about what kind of government that there is, whether it's a democratic government, whether it's a Republican, whether it's a communist, whether it's a liberal government. Alone, my lover, you say no, as long as e mawhaiuno tau sustai le mea, e li liu say no, i se tei muli muli, ma whapea mai. Ea o tu unga la nei, lea lana wa toi fasiri ia le sea i le sui fai pula le chapipi. O ie foi la wala papa le fe mai al watu I polu alu kau I safa I alu kau I manolo ma alu kau I o ia polima ngal fa ia mai la kau lo I sale lo tali le fai pule fai e saina e fa fer le umi e fai e mea ia e mai lusu lima tau sanga se yo le tolus fulmon tupu to el watu le si le sea al matua ata mai ia le sea yo e foliga mai o ina le lei le sea le to fa pa ia fa le tua ai fa pena fo yo no tu na ila na fa au tanga malana fa to fa la inga fa le tangata malama in terms of common sense of the issues so mai lo o a fa la o lusu lima le tolsu lima to sanga fa to a umana fa e si o to we fa ma ni mai pe guarantee e o to te mele na o to fi o la pe a oi la tongi mea tali le foi pule ale chapipi tongi saina e fa fer na tongi me te tongi fanua. This is exactly what that land of the LTRA was set up for. You know, awai ele faingo fio o mo ta oto le fa violet no I on falua malau ele fa ale anga no fa samo falua tau samo mai tele atu le pasene o falua tau samo valu se fulu pasene ai lo falua ra o mia sa loto ai au mai nei fa upunga fa valea I ta o mai ai o so se falua Samoa is worth nothing or worthless. There is no value in it. Ona langona leo le whanonoa. Pe whanua tau Samoa, pe whanua o mia sa loto po le a lava le tu ainga whanua. E ai le tau o le whanua le na. There is value on that land. There is a worth that is attached to that. There is a price tag that is attached to that piece of land. E pea o pela I titi fa pe nei o le whunga mutia. O le whunga mutia le nā I ele tau Samoa. O le Malaya tau ave le nā. O le Maota tau ave le nā. O le Lawa tau ave le nā. O le sipatai pe titi fa pe nei o le whanua. Land is land and there is a worth. Ma le tā ua o le whanua. E iei o le tupe. Ala le na whai leo e la wali I lea. Ia le tula fono le liu mai ai le upule na e whapelo. Lea la ua iai le value o le whanua. Wai loa e whale tupe o le lalolangi ma whale tupe o atunu ui whafo. Wa whai le tula fono ina ia whata ua ai ma tu ui ai se price tag I lunga o le whanua tau Samoa. Ona matala mai fo ila ia lea. O leisi no ngā tupe maisi ai tā lafu o lea tunu. Alu o fo I ua uma le balosi il tu la fono le LTRA ia toe punga mai. Fatino ia leisi vaenga o pili e tolu fo ina e luasfulu. Ioi. E tā ua menei, e re o se tau whaleanga po las tūlanga o le tūlanga le nā e tā ua ai. Mo le silafia. Ia. O lelei talo fai asu ai lua ia sauni mai lea la tale pese ia o na tatou
malanga la ia lea se ia silisi e tātou malo le whaatari mai lalo. Ia aewa mai le pese lea ina ua manawa ngā luenga ia whapea nā whoi o ngā Gagaifo Faiva le tunu ia le nei a fia whatalo whatu lo usupele u unga pes tāta malelangi Alex Fido ia o lo o whaafonga matapua mai i Kalestete ia se tasi foi o ta mali i o lo o tautua i le Plains FM i le siu fofonga o Samoa so whatasi i le aai o Keriso i Kalestete ia whapena foi i le uso ia le ulua i o tumua le ulua i ali i o tumua Joe Smith male faletua Longo ye vanga tangata ua whai maanganga Longa e toe foi mai ua whai awanga Hae o te tui o tupele mui papanga Nasi au whamuli wana o se fautuanga Ole motiva e fesanga I ole mea sinilena O alaba ole la lolangi ua motusia I o mafutanga Mane lilo I manatu oni au fuafuanga Malos
Ia le na i pese-pesenga whaafile mu ai oe le manawa o ngā luenga. E le nei fo i au uli o lea so lulu o lea ua tātou aulia mai. Ia a o lae ua tāpuni fo i a whale pālota. Mo pālota whaapitoa. Ia po o le tulanga fo i o le pre-polling i le so. Le aia ma se tala o ngā se ai se mea i Samoa. Na paua leo o le nganga whaaftai. Ia iei pe le file mu le asua tai au. Ia whapea foi le file mu i le asu wharoile. Ma le file mu le asu tōnai. Preliminary counting starts on Friday and it will continue until Saturday i le tātou Port Kalambe o le tano awa. Aso la wharoile nei. Ia o le a ngai mai fo i le au whai ngā ruenga. Ia, e tali atu mataula mai i malolo. Ia, le whaasala launga, a le tātou team i a pia. Pe ona i elta mai tai o Asia, whapea fo i le whionga i a ngalmalmana tipi au ta ngā whai a tūmanu wau. Ia, o le whionga fo i le ta mai tai. Ia, lilo mai awa maina mai. Ia, ma au te loa fo i. Ia, o le ai fo i manisi o le vaenga. Ia, ma le vasenga o le autu stala. A Samoa, ma le whaalapaputonga o le JAWS, le Journalists Association of Western Samoa. Ia le am whaifo na awa iwai taito tasi ane ilunga. E tui na mai ia tātou ripoti, e tu sai matau urumanga o le whainga pānota. O le si vaenga sili o na tā hua, ia te au. O na tanu mai o na mai ia le whainga pānota, o le luafe sfulu maleiva, le sumalfitu, sfulu maleono. Le sa tu na tu fo ia selangona. Ina ia tau fia i loa. Le toi whaitau wina o pālota whapitoa nei. E mua whaitau ia pālota whapitoa. Malona i unga. Maleo whainga e masani o le maua e sui tau wā. O le mea sa avatua ia se tu o lalo i le tele o tau sanga ma whainga pālota ia o tuana i atu. Ina ia tau fiofi mamau pe a tusa ma le finangalo o le komisina o whainga pālota ma na tuala. Na o mai lava i le taimi o le sunga ia le misio, Matthew le misio a vea o ia o komisina o whainga pālota le vai taimi le nā. Le fo iwa tātou i loa le lei ai lapa. Tangata nei sa ngā lua le malo. I lalo le wha malo o tuile, e pa malei chapipi. Na ngā lua lava le malo, aina matua i loa ma mao mai longo fie. O le pati lea le malo, o le pati la tau te lango i ai. Ma ave i ai le la tau wha mua ma, o le ala fo i le nā. Ina ua la tau i loa le wha le toru, na tūla i mai le lua afe lua sifurma le tasi. Nā lai loa, o na tele swinga, o whaamisinonga, o whaiunga, o le activatinga, ma le whaanga loa, o le tula whono, ma le formula o le 4%. Ia, o te le tau whai atu. Awa,
O leo o mai lava le teimile nei. Na e tū te sila i ai. Nau o lava ina ua whaatino fo i le tofinga. I lalo lava o le teita inga ale whainga malo tau ave. Ma te tofi e fo i le sunga. Ia Matthew le msio e vea ma plestene. Po le sui plestene. O whamsinonga whanua ma swafa. Le whairau o tau sila iai. O leisi fo i lea sa vea ma plestene. O le whamsinonga whanua ma swafa le sunga iafpulea ai atila. Sa ngā lurua i le malo le HRPP. E mo ifo le ata. O i lātou lava ia. Sa iai le taimi o le whaatinoina o le tele o whai unga sa whati. Na o lava fo i le tūlanga na mō lia i le soli tūla whono o le wha o ngā o se whanu e tā i le ulu o se leo leo pō. Awe le whaamsinonga, wha mao nia le mōrianga. Toi awe le whaamsinonga apili, toi wha mao nia le mōrianga. Ai toi au mai lava fo i e tūla e pai tono o le mao te whanuma le pāle mene o Samoa. E whai e tuaile i unga mō se teimi mua i le tala wha solo pito o le malo Samoa. Ai lalo le whawai, e lea nga waa i ai. Se pelestene o whaamsinonga whanua maswafa ua nao i lātou. E avea ma whaamasino o le whaamsinonga mawalunga po le Supreme Court. Nā whau utou sisile ei, o i lātou fo ia. O loo ta pena ina lea nawatau. Ale HRPP. Nau nau tango e whata oto atu whapena ina i au tau lama ila ia lea. O i tangata na ngā lulue ai i lalo o le whaamalu o tuila epa ma le HRPP le nā waitau. Na matua i ngā lulue malolosi i le whao ngā so se meto tia. Ina ia aua ne i whaia ina matu ua e tuila epa le no foa o le pālemia ai maise ai o le whainga malo. They have worked so hard to make sure that Tula Epa will rise in victory and will never leave Parliament and the Prime Ministerial position in the process. Yeah. Ese se le talanoa atua le atou sa vena wha manatu nei mea. Masila iai. Le fi naunga sa whaia. Le si leo vaenga tā ua mo le sila fia le atunu. Sa autou whaafonga le vai aso atu o tuana i le tāno awa. Ao ma whaasoa ai ma le fionga. E le sui pānami o le malo tau ave. Whaawau le teimile nei le fionga. Your Honourable Deputy Prime Minister. Your Honourable Tuala Te Vanga Iosefo Bonifacio po le fionga le matua e a Whamusiri. O lalo fo i o lana portfolio po o lana teita inga ma vaenga o le ministerial po o le vaenga o le minister na te vaai i le vaenga. O me o tiute o whaamomoli mauta ma o loa e taunu u tono le atunu u le ngata. Customs, duty, taxes, e le ngata i ports, e pei o wafu ma malaiva lele. Tupe maua le atunu. E sa whapena fo i ona ia te ia. Le malo si anga e awa i la fonga a le atunu. Ao la fonga a tangata tongi la fonga ma tangata whainga alwenga. Ao la fonga pisinisi ma company, the private sector as well as the government enterprise, independent enterprises. Pisinisi tu maoti ia whapena fo'i, ma company, ma whala puputonga tu maoti al malo. O tau sila la i le te leo le tupe, na maua mai le vai taule na.
tolu se lau miliona ta la whaau popo I lunga atu o le tupe na maua mua I lesi tausanga. Lena fasile, whena o mai ina I tupe. Ai se ana le au ina ai ia tupe. Ai e moifo leata. Ua au mai la fonga ma whaatutu I luma o le whaamsinonga. Whaife au ma le au whainga luenga le atua. I Samoa ato. Se vainga e sili ona whaamamoi loto le na vainga. Talo sia ia mana tua ma mala ma lama. Ma toi whaamanatu. I le au whainga luenga tutofi le atua le na vaitau. A wafo I wale ai a sesi mea he tango lima I ai. Ia le malo. E o lava e mea whale ainga whaasavali fo I lea. Manai pisi nisi a nai tangata e whaatau savali I e makoko ma mea whanguinu ma mea whapena. O nai maketi au ta whaala. Malunga o mga hala o le taulanga. Wa uma na whaasilsila o le aao uma la fonga o mea na. Maketi inu uitua. Ele ia seisi e toe sao mai ai. Ai tau walunga loa I whaifea. Ele ngata ile na. Ole matanga luenga lava lea. Ale whionga le sui palemia. O ia fo ina te whaatulanga ina. Ma pui pui. Ma control. Ia le tele o tu la fono te teu ma tu la fono na whafo. Reform laws and regulations e au fiai. Ma le au ina mai o la fonga ai la tau na tu ina tu e le sene. E whaatanga ai o na la tau whaia le whaamafu manga osi le ava malosi. Ase sila la ia I le mātala noanga na ma le fionga I le sui palemia. Na matua whaamanino mai ai le tele o company. Sa whaia la tau business. O le whaia o le whaamafu. But distillation and creating beer companies, alcohol. Na tō tele ai masaina no mai whafo ma mai le mea taol o le fentanyl. Au mai o le sipili lea o le fufulu ai ia manu o le tangata. Whato a whaile fusinga. Kua wai le sipili anu samsama fo le nale ma le sipili fo le matua manongi a e ku ulo wisu ko kiki a e kikifa ai ma e mo I ingi ai. Sipili nga fentanyl. Na o mai lea, lale mena whai ai. Wika whiwhi. Na au mai, ma ua sui le vai, ma ua whinu ai lea tunu, ma whaatau I nātu lea tunu, o na whioti ai leo I lātou. A le whioti I lātou, o na leanga ai leo o lātou ulu. Ua lātou tango au I meo sapelu, ma whana, ma isi a upenga, ma whasi oti ai isi tangata. Wale anga ma fau kangaka. La le mele na whai tuala. Tua I fufulu ato a tātou ua tāle peselea. Se isu e mai le tua whawhine ia ati manuele I manawa ati. Mai le Henderson Cars. Tapa
In this update, skyrocketing insurance costs mean some Kiwis are dropping their cover. A Consumer NZ report finds the cost of house insurance has increased by more than 900% since the year 2000. 17% of Kiwis are going without insurance as a result. Insurance Council Chief Executive Chris Farfoy told Heather Duplessis-Allen this is partly down to an increase in natural disasters and weather events. When these big events happen, you usually see an increase in reinsurance costs and insurance premiums. And obviously inflation affects us too. When it costs more for building costs, then rebuilding a house ends up being more expensive. The government hopes more progress on competing with the supermarket duopoly will bring down prices. It's announced what it calls an express lane, allowing for more supermarkets to open in New Zealand. If a supermarket will boost either regional or national competition, it'll be considered to be fast-tracked. Costco's been in talks with the government on potentially expanding out of its West Auckland store. Finance Minister Nicola Willis says red tape has held back developments and we need to get our priorities straight. Yes, it might mean that there's a few more people on the streets disrupting the view of the trees. But you know what's more important? That Kiwis can afford their local food shop. Labor says while the fast-track regime for supermarkets makes sense, it won't make any immediate difference. Finance spokesperson Barbara Edmonds says advice on this was recommended about 2 years ago. She's accusing Nicola Willis of tinkering around the edges. If she wanted to see real action, she should have had the legislation ready today. Some key markets could be drawn in by the government's new business investor visa. From November, overseas business people who invest at least $2 million into a Kiwi business will be granted a 12-month fast-track to residence pathway. Investors who put in $1 million will be given a 3-year work-to-residence option. And that's the news. To sport, and Panthers coach Ivan Cleary is making no apologies for resting almost his entire first-choice side for tomorrow night's NRL match against the Bulldogs. Cleary is sitting out 16 players from the penultimate round fixture with an eye to the playoffs. Fatigue is definitely part of it. Just the fact that where we've had to come from, last on the ladder in round 12, we've been playing cutthroat footy for a long time. So, yeah, that's definitely part of it. Former New Zealand Māori Highlanders and Tasman flanker Shane Christie has died, aged 39. And German third seed Alexander Zverev has completed his first-round action on day 3 at the US Tennis Open with a straight sets win. Gael Monfils was knocked out in a 5-set thriller to his Russian opponent. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Lo e whawhonga le tautua mo oan siu whongo Samoa, Radio Samoa, lima I watolu a moi au kilani. O le toe whasalawina le nā mo le teimbuli o le nei fo I a solulu se I au lia fo I le tā o le fitu I le tai au a tai au. Maua se si whaapoponga o tātou telefou I vai whanua I le ngangana peretania. E ala na tā ua I a te au le whaima tātou ua tuli I a tātou tala I New Zealand nei. Aisea, le ngā e tā ua tele o le tātou te nofo maola masoifua I New Zealand. E lei se mea tātou te talanoa e mawhai o le tātou wā I a te tau le nām. Tātou te talanoa ai ma whaasoa I mea lo tutupu I Samoa, ma isi e tunu, ai mai se lava Samoa. Ono I tātou o tangata Samoa. E mana ia la le tātou malamalama I upawhai o Samoa, ma mea o lai tupu I Samoa. Ai tā ua tele le tātou tuli loa. O tula fono ma suinga o mea e tutupu I New Zealand. Ai sea. E a awhia umai I tātou. Lea la o tātou uloa nei ma ai atune I ai. O lea o le ata tala ina, ma whaatanga ina e le malo New Zealand. Le tele o isi supermarketi mai atunu ui fafo. O lea wala lea. Ina ia tau whaafeto ai le taunga tā tele le soifuanga. The cost of living and inflation. Ma fua I sea. O mea le to ina le lo tariffs. O Donald Trump, o meo la fonga, I lunga o loa o loo au mai e isi atunu I tonu Amerika. Ma a fia I foi, ma o loa e au mai e New Zealand mai isi atunu I to tonu o New Zealand. Le nala, le foi la ua mama ai atu. Ai le company fofole le mai Amerika leo whaingo ina o le Costco. Costco will now be looking at expansion because it tasi ala lato whalo loa I Aukilani ma New Zealand. Wana o Aukilani Sifo Westgate
ia ta ua fo le la o le atele fo ingi ava no fa nga luenga ma pa u atili I lalo le tau o tau o loa le si vaenga siri o na taua leo ua faa vasenga mai ma faa tūlanga ele malo ina ua pasia le tulafono le immigration e 2 miliona ta la le tāpulaa o lau investment e fai to tonu o New Zealand pe e te invest iso o se company o ina e maua ilo visa e sfulua masina e te nofo ai I New Zealand. Ia mawhailau investment na e 2 miliona e umalo le sfulua masina mua ona e anga vaa loa lea I le me tau o le permanent residence visa. Ia, se sila la I mea I e whaine e tātou. I fo la Samoa, la sa mo Samoa le mo se pe pa fainga wenga le si sponsor ina oe. Ya la isa 2 miliona nga e kankanga. Ia nga sa uri vai ia ka o fa sa investment se me. Ma fai lo sfulu masina. Ke fer wa isolo ai I nei. Ia se ia uma le sfulu masina. O kometi alea. Ona tu ina tu ole no fo mau ia te oe. Ia, mantua la o Samoa. O le aso ai mo lo no fo mau. O le aso fo le na mwhaiona e apalai lo sitseni. Tangata anu o New Zealand. Awa, o isi atunu uma e se e tātou I lalo le whengainga le nā whale wo. E lua tausanga e awatuai I le permanent resident I le istangata. Se longa e ato le lua tausanga. Ia whato a whaila I le o lau application mo le no mo le tangata anu po le citizenship ia mapalai e fo I malo tusi fo lau mea la na taua o le si vanga siri ona taua le teimi le nei le whaafongafonga ta po I mai le tunu ona o mea lofa ia sa tātou mana o I lewa mai le tātou si seni mo tangata matua o e na suifua e le Faiva se lau luas fuma le fasa yo o le Faiva se lau fasa fuma le iwa le asongo mua o Januari. Le fo I la tātou te whinau pēr. Ina ia wha wau pēr ia le tūlanga o le application po o le tāro sanga pēr mo nai o tātou mātua ia sa soifua le teimi lea a olo o feola pēr ma soifua mai le teimi le nei. Whatatia e se suri se iai se tai au. Ai o le teimile nei. Tātou avele wha mua inai o tātou mātua ia na soifua tonu I vai tau ia o lo tātou whina ua nei. Whaftai le tua lea o toi whafo I mai. Le tātou whina unga sa whatino nei. E tawala tu ia tātou sanga tustusia. Ia ma tātou sanga momoli tu fofonga. The good thing about this is there are no time limitation. Ele se te mi whaatapula. O lea ua tā mau, ua ta tala le whamsidong, ua ta tala le whinangaro le paramene. So, e aluala e lisi limas full tausanga, po lisi lau tausanga, e mawhai o na whai. Ia, whatasi aila ia lea. Male mata upu, watu ina mai ai, ele malo New Zealand e ta wala mai le Labour's Department male matanga luenga le Immigration Services e whai ai ia lo multiple visa mo le lua tausanga a e saulai lo multiple visa na le lua tausanga e ono masina e mawhaiona e nofo ai ma e toe fo ila I Samoa au le olo au maia le si fi naunga lea la ua se e lo e New Zealand le tau filima. Whamai. E te tau na whaise tātou free emergency visa. O lana me whaile free emergency visa. Me o le visa whaile le whafose. Yo whaile le whafose. O whea o le ato e whai I le tātou free emergency visa. Le ua mai le whaamrianga e lua tausanga o le multiple visa. O le are me le tau te mana na o iei. O le tala na Winston Peters. Whamai wa wasa mana ia. Sole, kwa yo uofo le kou le mariri. Ngā ua whai keu ngol kula whonga le immigration na ua watu ia te utoko. Lua tau sanga, whai ai lau multiple visa I lau tusfolau. Tusfolau Samoa. Ai toi wheo soi mai foi.
E mana na o ele free emergency visa. O le ala le tā ua le nā mea ia mātou New Zealand. E maua se mako pa o ngā mea. Ele i se mea mo wai. Wai mana o le lua tausanga e toi mana o toi whai ma le free emergency visa. Do you want them all, both at the same time? Lea i le vale New Zealand. How does this benefit us? You want this and now you want this. Make up your minds. Fai whare nei, mai kako mea, wale pe o le winga le nao le tala le to ino wawasamana ia. You can't have it both your ways. Ai tau mai, se benefiti o nā mea mō New Zealand, mō tangata New Zealand, mō le tabau aingo New Zealand, mō le manuia. Nā se mele lei a New Zealand mō mai ai. Na paule me mō mai e New Zealand. O le alu o lato resources, mapuna oa, mataimi, su e whaatapito ai i lato no mai i le 6 months multiple visa, au mai fo i leo sustai. Na wha leo mai ai Winston Peters. O tātou wai sonia le tulafono. O tātou fo i wha leanga ina le tulafono. O tātou fo i leo sustai le tulafono. La wha whela. O nā watu leono masina to a watu Malaysia free emergency visa. E to la iti tangata e o mai whaile melea. Ai se i ma le tau filima ma tau fia atoa ma le avado mo isi tangata. O la e usu stai ma tausi le tulafono ma ana le tulafono. A leo o le mawhai o nau mai. Ai sea, mafua mai a auto, mafua i a tātou. Tātou te le usi tai ma tausi whea ngainga ua whaia i vāo malo. Ia kuri lo mo e maile i ngofo la i whi e whi mai, wa kuri mako i kai whau. Ia le kuri ai le kou le usi kai. Atu ai fo i walanga e tā ua tele. If we honor those promises and those bilateral, agreements between governments, then we won't be chased by bulldogs and K9s a leo leo. We are law-abiding citizens of Samoa and of this country because we didn't break the law. Ia nofo la ima fo fau i le tala na wa watu. Lele lava la ua fi na ua i lava, fi na ua i lava, fi na ua i lava. Ala ua nofo ni usila va pia. Kanga ka e fa le kongu ma fo. E fa yaku le mea o le tula folo. Umuna fai. A le fa uko e mai e kangi mai. Ai o mai le ka iongo ma singa. A saula le tangata le emergency visa. Na sau e fitu aso. Sau le maliu. Sau le whaulu whalenga. Sau le aso whanau le to ina wa ato le iwas fulpo le salau tau sanga. Sau le whapoiponga le whanau. Sau le tu malo ma le usuia le fono. Ai sau anu fonofo i anu umaso i fitu. Wawawa i le ana o le tangata le tulafon. Na sau i aso le na. Purpose visa. Ele mafuanga e sau whafu se i. Ia tau sila lola ia le i le mea la tu lai mai. O le amatua i whawhainga tā lola wa. E le Labour's Department le la tu te vai le New Zealand Immigration. A ia inga. E te alu su e mai le pepa oti o le tangata le pe sa a o le a lulu so tanga ma le tangata le nei. To tongi lo pasese o le sau ma le toi foi. Au mai le bank statement a le tangata le nai te aluatu e nofo i New Zealand. Po o iai se 5 afeta la. E guarantee ai lona wa aia le leo o e pea sau mai Samoa. Ne i oso so mai. Ai alu tangata le to tongi le fo mai. Emergency services. Siaki mai po iai se insurance e kawai oe. Le te malanga mai. Au mailo pepa whai ngā luenga mai Samoa e loa ai. E te toe fo i le ngā luenga. Guarantee koe alu. Au maile tusi lau whai whi au. O oe whai le awa. Ma le whanau i o.
E te le o sau ke sola makia I whawhinga malang whangau. O le ke sau la fo e kusi melo ko o le ke sau le mea. So you see the kinds of scenarios that we create for ourselves and make things difficult for us. And who did that? It's us. O tātou. Ere o lātou. O I tātou ma o tau. So you see how difficult it will be? Ole matua le ususka ia ka koko. Ngosa o kala lumu ko vre maka ngo mai te sina fio ele ato. Mantua la utala fu le fakolea. To mai le na fe mai ole to tele o tatou le fai mai o tatou tangata kerisiano. Au sa mo ele se atunu kerisiano le atunu ue le rotu. Kanka loko. Eni kanga kai masang ye practice me ta or fa kerisiano. Fa ko lo makua. So le okay fa ya ko li lo pu e mau le na fa matalanga. It was a throwaway remark that was meant for humor and a laugh. Talo fai ya talo fa tu lunga le tatou api fo linga. O so fatasi mo Maureen to fele. Maureen, talo for lover for my. We're watching you and laughing at from West Valley, Utah. Ya fa penafo I se rosa se manu. Ya o le faitaua ia tātou o tae au. O le a tātou se e tuai le mata upu. Wale uma tu mua. I tu malo tu mua. Manu ua I tono le tu malo o le au whainga o la tau sui o lo o tutu mata momo e le tu malo. Po ai le sui o le fast, o ai le sui o le sap, o ai le sui o le chapipi, o ai le sui o le tuto tasi, o ai le sui o tu mua mapule, o ai le sui o le si vaengana o le Demolition Democratic Party. Ora ole no nga politici ya party ya ma I foi le suyo le Labour Party ya ai fia fo I tanga tolo I ai le lola panota a le ai tu malo ma le tu malo ya sisilo isi tu malo ele ato na ole valu se lau ia lato tangata I le lola palota ai to lima to ono sui le ta momo e mai no winga e moale le se lau lima se fulu po le lua se lau foi ia wai malo il palota ale nai tu malo ai se pa well party I tu malo lai tina yo se fatu mai la wano mai na Hamilton fatalo fa yo tatu ainga I Hamilton I le tua fine ia a inga e whao Samoa ma le rio Gerard ma le whanau ia whapena fo I le tatu tina matua anti whalawelawe a whamasanga poe la ulu ia ma le tua fine ia Yvonne Ashivon ma lo nari I Kahuku Bay I la I ma Hawaii Leo ale talo whalawa ma lo le sifumduia ia whapena fo ia le tamata ia whapa ia whapulai. Savai ma lo le sifua whamai. So the threshold, us free land plus the house is what? Is all free, no cost at all. Yeah. It's good to know some of these property terminologies. Yeah, malo savai faftai fili maua. Yeah, fa perfoi ia le sunga ya esau. J. Moores talo flava malo le soifomanuia. Emma Jane Lawson. Yeah, male tina ya anti vaitupu. O lo fafonga mai Salt Lake City, Utah. O Faiva utuone ya talo flava. Ya alenga tele. Famaia esau. Te loa li le atou se vea multalo o ka fiu ko kongi la ka mo ke siele koe uma ya lo fatu su from Sydney, Australia fatalo fatu ya polonga ale upena unasa ya fa pe fo I outou malava o toa like titi
Mark S. Tolefoa, ia, talo falava. Oilea. Ia, oilea. Ropeta, Pesolo talofa Ropeta, valolo se fumunduia. William Brown, ia, fa perfo le sunga ia tai, Motoa Walton, talofa lavali in balole se fumunduia. Sefo Nicolau, ia, fa perfo ia malo pel sauma. Ia, mole, alolo se fumunduia fa taile. Ole Kilistina Fai, Sauleonge New Afaese, alol se fom nuia. King T, alol se fua, atalo fatu le uso ya tema. Olo leli insidi olo o ia fatu tonga ina, ia le tele o loli te tele fo ilolo ave Samoa fa inga luenga tele infrastructure, ia mese lava fo I ngā luenga ale Electric Power Board Corporation, le tātou EPC I Samoa. Tele io, tapa whanau tāle ni ale tunu, talo whātou fo I le uso ia Fetty Harder, ia male tua fine ia Linda, alo le ngā lulu e fo I le nei aso, ia mautou umalava o le ua mai, ia ngā luenga, e mea ua tā pena fo I mo le Sif pot la tātou ua tāle pese lea. Sweet Home. E le ia se si no fuanga e siri o na tāhua. Ma e maua I le fia fia. O le fale. Ma le tō ai. Ia me vaenga tāhua I te fia. Tilo atu. Ia ima. Abatu e se fautuanga. Awa e tāhua lea. E le process la o lo fatino le tebile nei. I le tātou otunu. O le memo mua lama. Ina ua tatala ia le tātou fale pālota ande la. Ma so se fale pālota lava. Ana le la. O le memo mua lava e tau nuu lo lava po tā le valu lena talai. O le tutu atu lola ia lea o le vaenga o le ofisa o le aufai pālota. Ua tatala ma pusa pe fia pusa papa e pālota ia e wawa ai atu nei ai. Ia ona whaali mai lea I whailau tusi a sui whaorioni. Ia a whai ala to fia ia sui nei I eifo I nā mo lato whailau tusi ia. E mata tatala le pusa pālota whaali ali mai e empty. E le ise mea o iai tonu, le ise pepa po sisi lava mea. Ea, mai alena. O na whaatoluina lo leo, o li I malu o le malo, po li leo. E le tangata le amatanga, o le whaitutoa e te ulu fale ai. Ia ma le whaitutoa e te ulu fafu ai. Pe a mai ala upanota. O na tula ia tu fo I lea, o le isi, ali ofisa o le whainga panota. O ia lea na te waaia ia le IT, po o le technology, ma I loa ai. Ua wha mautuina, ma wha maunia. Ia le wha matalanga wha sanga I le tangata leo la latu e whalipalota. E sāna e pepelo, e sā fwina e whai mai e te wha ngaino le Fifth Amendment, fole le e te ngungu e te le tali le leo po le tangata whaipalota. Please, tell the truth and every information about you and nothing but the truth. Ia, ono ole le vanga luna wha. O iai lola, ia leo le teimi ua tau wala au ma iai le numera. A le tangata palota. Ia, na latu lola ele malau ingoa, o lau pepa palota, o lo iai lo ingoa I luna, ma ua umala o na siaki lelei. Ona avane lola ia leo le peni. E whaelonga ai lo 5 tau matau. Ai maise lo 5 matua. O lo 5 matua nai lo ai o le ue pasi mai lumai I le mea na sa ili ai ia whaamtalanga e winga. Ia te oe malau panota le la whai. O le vanga lo nono.
Ona tu mai lo fo i leo lesi tangata o le ofisa o le whainga pālota. Ea ma avatu lo le pepa pālota i ate. Oi, male numero lau pālota. Ea a avatu la lau pepa pālota. Ea o le peni lanu ululi. E whai i lau pālota. E tanga lo tango i le whasau. Tick as a mark, tick. E mwhauna e tango maka po le kolosi le e kisi. Ia pēna o se tongi lava. Just a point or a period or a bulletproof point. Aingala na tauna whaiai, ai le whapeolo laku osi fo ngale le maa, peole osi ngau. Ale moa lai whai, su e ngau ngia ngā nguwhi. Uma lo lava na whai lau pālota le nā. A whai e te le malie. I le tangata le pālota e ma whai ana tāwhi lau pepa au i tongi e tono le pusa. Ai fe siri lo istasi o li ofisa le whainga pālota e wha mole molea. O koe sui alo mafofau. Sui alo mafofau e le tangata leo o mana o sui alo pālota. O i nā e toi whai e lava. I le fesoso ni atu ale tangata whai pālota. I ate oe. Wa whatu lo wai malie. Wa ato tōle mele o whai wasao. Ia nau loa. Folded and put it into the box. Uma loa na tu tolu na. Ia na walau tu lola. Ia leo. Hey, come here. Wow, o mga whailau pāloka. Mai I. Ia whamano maltala ale leo. Mai, okay, come here. Come close. Look, listen here. Get out and get lost. Yeah, me allo ya fa folo maro se me que allo me fese I will go aing. Well, umal palot. The police will show you the exit door so that you don't bother other people coming in and out. And that's people traffic, the walking traffic. You have to exit at a safe place. Ya ma waini tau tu lei pe fo lele pe te na ima lisi leina lawa mata mai tonu. The police presence will be intense and very important. Ai o la fa la tele I o tolu le I o le mele fa male panic fo le to I le mo le matu. La ye o ya fa le tusi sui tau ba. Ya fa pena fo ia voting officials le au whainga alwenga ia matangata la tau te mata I tuina e pūlea lea whale pālota ma lea whale pālota ai maise fo I la tau o la tau whaamaunia. These are scrutineers of the vote. O le sol nau toe whanga solo fo I le tūlanga le. Sueswai no le mata upu pe ona mariu wai I le tamaitai professor for my professor Dr. Caroline Sivayana Gabbard. Ia mai o le lava te te I le tamaitai o pali I sia figau. Ma o le mea ua whano no ai pe le teimile nei. O le maua o mea whaitino e whaamauni ai. Po le physical evidences le ana ta ue leo. Na maua I o le whale na whasioti ai le tamaitai Professor Tustala. Ia Caroline Gabbard. O le visila I la na ofe o ye iso le mea. O le ta ua whapea. Ina ua tangata waleina le uso ia mamea peni amina perite. Le li leo sa ia teita ia le suesu enga e winga I le maliu o le tamaitai fo mailea. Caroline Gabbard. O I nāfo ina sāwa wali ese mai ai tonu le potulea. Mea whaitino whaamahoni nei. So you see, Samoa,
Something is going on somewhere within the department. E leo tua ia o tau. Na fui whafonga mai longo le uso pele ma le uso moni a tau. E leo tua ia. But people are now skeptical and now are worrying. Ua popole tangata, ua masalusalo tangata. O ai lei tua nei mea. A o le whātonunga e sau mai whea. Ua leilo loa ai mea. O whea i ai. Ni cameras I tutonu o le mea e sili o na tāua. I ai loa le mea o lo te wai. Vahenga o lea case mo lea case. See, you make people worry and you make people make statements and people are making these kinds of, it's not accusations, but they are saying things that make you think something is happening somewhere. Somebody is listening to some people giving advice. Oi la lea o lo whaia lea mea. O le tulius tangata. Awai lea tei. Leilo loa mai nei mea e wha mauni ai mōli mau, wha sanga I mōli anga o tangata nei o lau manu ia. So o tanga, implications. Ala le nā e ala I. Au tō whaafonga mai fōi la. Le matanga alwengo leo e misil kum sina mai lato uma. Au tō whaafonga mai fōi la o sa I le atunu. E le te tau o tō ane ka loka ka ngaka. Ma ta toso atu tangata. People are skeptical because we don't know who to trust and who to listen to and where the truth is going to come from. E te tau na tali ai. Le matanga alwengo leo. Lea le mea ua tupu. O ai e tua ia. O iei se tangata whapitoa. What are the protocols? O are special circumstances and special situations. E wha o ngā a o ai e ngafa malewa ai o mea ia. E tau lana le whapea. E tō tā mai I leo. E te tau o na mana malama leo. You need to have that understanding. And say, okay, look, we don't blame the public if they are scrutinizing our work and asking questions. We're just asking questions. We want answers. And I'm whai ona wha moea I whapea I le mataupule nei. Nea lau vasili fo I le whamasino. Whio I mea ia. O mea ia o te tauna a pia I luma as exhibits. Exhibit 1, 2, 3, o le mea lea. Ai le ilopa o whio I le li poti le coroner. A o le ale li poti na whai forensic in terms of fingerprints, blood spattered on these weapons. Loto se sila lai. Ale mea le na, le over city. A le tiu te fo le na. O le ia tau se vea ma lau fasa le lau. Ina ia manino ai. Awa o le ngā luenga lea. E wha lango tele. Leo. I le pito la au ale au fasa le lau ma le au tu stala. Awai alu ngata mai ia susuenga leo. Pe a fo e mana o. Wale ai a seisi lead e alua ngai lunga. O ai e whalangolango ai. Awa o le ia tatau le nā ale tangata. Le ia tatau fo le nā as investigative journalism. E o lava e su e se mea. E alo lofa ai le ngā luenga leo. Mātou te fia whaau popo atu. Ma tau I nātu. Si ta mai li dā lea a tonu. E whaatau waa le lead nā. But every lead must be treated respectfully and be treated
with all seriousness, because any of those small leads can lead you to the biggest and big time of what has happened. Na ini cameras, na ini CCTV cameras I tonu o le mea loka I mea ia, pe o atu nu I fafu. Ia lena. O le fesoso ni antu na ia wha malosia ma wha lelei a tili le ngā luenga ali malu o le malo. Na pau lea o tangata e suru wha I ei le atunu. Mo se pui puinga. O le malu o le malo. E le se tātou ami, le se tātou FBI, le se tātou military, le ia manisi. Wana o tau malau tau tonga. E whaalango lango atu iai. Le tā ua o le saunga le mua o le atunu. Ia, rafa mai le tua vai lo tusa sa tātou manuia. Anga le tua I le manava o ngā luenga mana ngā ngai fo Faiva. Ai mai se fo I la tau anga I atu matapena fo I mo le sifi pō I le nei e fiafi. Ia whaamria le tua. Ia ma whapena fo I ona tautai I lungo le ala tele. Ia, ai le ngata fo I lea. O le pa ia mawalunga o Samoa o tāpena atu mo le. Tari ngā sua, maosi ngā taulanga ma whai ngā notu o le nei e fiafi. Se teimi o mua ta oto matoa whale atunu ia afu I le afu le alofa o le atua. Ala whai le asoa tai au. Fōlinga I le atua. Momoli la au. O lapa lapa o malo. Awa le anga le lei o le tātou mataisili I le langi. Manuia le pai e ainga matapau. Ia fo I le whale upolunga. Awa le usonga tu mua mpule. Ia malau tau launga e tausi e le vāna nofo le atunu u malau tau matafa ioi. Ma le whatu ainga tausi. Ta mamtina matutua. Alo fatele mo oe. I la tau o lo whaia le whatu ainga lea o le tausia ma wa ai le lei o nai o tātou mātua I tutonu o le loto I whale o ainga. Mo moli atu le whaftai tele a le I atau sa vea ma whaamanuia I a te utou. I le nā ngā luenga tā ua lo o tau whaia. Wa umi ei le soifua o tātou mātua. Ma lātou fia. Ma va ai I ngā luenga le lei ma le tuputupua e o whanau ma whanau ma whanau o whanau. Na tupunga mai o lātou sulu ngā titi. Wa umi ei fo le soifua e va ai I loutou wanga le lei o loutou mā au. A wafo o le mele nai a lei o na whaime nei o langi soifua o ta pāmti la mātua. Fia mata le to ina ma le olo matua. I le tū ma le anga na māsani ei Samoa I le tēne o tausanga o mawai o se ato e whaia. O le langi soifua o mea moni ma mea na tupu fo'i o ngafa ma mea sina. Lea fo'i o lo whaata oto ai. Mo whai eile mawai ngā le to ina ma whape mai. Ia o mai ala o whanau te loe le o toi umi. Se teimi e tō mai e le atua I a tea. Ai, e momori atu la u. Whaafitek tele ma la u whaamrianga. Whai se tātou mea ai. Talo na ia uo, ma le e kalesia ma le whai whiau. Ia, o e whai le langi soifua. Ia, o a mea e tau iai loutou tamao a inga. Au mai, se ia unofo mamata mata atu. A wae le mawhai o le auto e tilo I nei mea uma pe au o maile wala au o le atua mo ini o mata. O le a se tonga le lei o lo teu matapena au mai uma ili. Nioe, iau na auto mai la ele se o tātou a leanga. Mawhai atu le mawaenga tui a le toina. Pai ma la whai, ma oe lea, ma oe o tātou whanua la iuta. Tautua nā ma o tau le vāma le nuk. Oe lea e whalongo mai le tūlea. Oe o le atau si o le tātou wainga. Teine I e tō lua ma lea.
Ngā whaolua ma lau tu stupe lai ta oto ile 5 afe. Ia whaasoa le lei le mea lea, le whale le nei. Ia avea ma whale o le tātou ainga o tau. Uma o tau o lau whanau, ma whanau o lau whanau. Ia avea le maota le nei ma tau ainga o tau uma le tupunga atu le o manawa. Ia o tau whalo whani. Na maua le loto alofa o lesi. Aua tau te whemisa ai. Tala noa ma whaasoa pe atu lai mai ni mea. Ua vai tala to ina e whai. Tala to ina e whai. I le teimi e whatino o le mele e ta o le langi soifua. O na o lola ia lea. O mai le vai i le toi ina. Ia a ua umana whai ana mawaenga. Ua vaai. Ua malie mata e vai. O le launga fo i alona atali i sa whawhiloa i Samoa ma malo fe ta lolo ai. Na matua malie lana whalong. Ma whamanuia i lana whanau. Ia ai tau au silo matua le nofo mai mama. Ai ui. Koe whailo sau ko lua ke sawa mai le kunga mau o ku le uo. O se koe inga e sau i whawalea oi. Ia e ea ko i whawhui oli. Tala malie tātou te talasua patali e ai. Ia anga le leile tua. Tātou whei loa i le asoa tai au. Ai mōla te minei. Lei ātou sa vea le lei. Ia anga le leile tua. Ai tau alunga atu i le pese. Na whasosoani le ātou sa vea. E tu sia. Whasosoani atu le whaupuina o pese. O whai upo le pese le nei. Maleu so. Ia sila the man. Ina o le taimi o le tuto o tasi o Samoa ia yuni o le neitau sanga. A o lo o vāpea le whangatia i upu whai o malo. Via tele le atunu, roko mo oe, a maise lunga le api e fōlinga. Tātou whiloa i le aso a tae o tala nā. E winga i o tātou tangata le nei aso o mō lātou winga mā lātou mea na whai. Those are the stories of our people today. Alofa mo oe, soifua, o ia manuia.